penyo ya kamadan artificial turf ani kata kamadan lokasian tang plastik hapo jong kawas kasi district panagaliang jong ikum kaseng habang iosnaw ya kajubab nagaliang jong i minister Budon Burom iba in charge ya ka sport iba Syakriar Watri di dap da kajing snow lengok hadu kata-kata hak ba nagaliang jong i ila jubab bahag bre ben penyo ya kata artificial turf apo wasasil kalau kebacengai ba hadu kata tinagaliang jong i kung kaseng ni penpau bat ni kwa ru kajing syai kaptam na kaliang jong minister Budon Burom jong i bat pensyai ba hakanu kalenti ba kata kajing penyo ya kata madan artificial turf apo wasasil kacengai bat nagaliang jong i kung kaseng habang penpau siya kasorkar ba kumbagi tip ba ka West Kasihil district kadai ka way na ki district tiba la kiu ha ka bede ka sport habaro ilian jong ka sport hanrai habang ipait pat ya imadan elekai kamut ba kidang duna hadu kata-kata pemdai tang jong ka football hanrai habaro ki madan elekai te nagaliang jong iku kaseng FKGP ni karpat ya minister Budon Burom jongi ba un pensyai kamploy hak bide bat kata kacing pomla ban penyo ya kata ka artificial turf apo West Kasihil bat haga juga por nagaliang jongi kum kaseng kumbangi i ba hangni apo West Kasihil jongi kidon ki madan hak ba idai ki madan ki balong try da ka Directorate of Sport Youth Affair kaba itil ba kata kadai kamadan hangtay hapo nong pendeng ka NDSA bat kum juru kawai kamadan hangtay hapo nong patha ha kaba nadana kaliang jong kasorkar kadon tintumu sisa panwara ya katay ka artificial turf kam nong jingge hadu kata-kata ya kasorkar numar ba kitay kibadan atli kilong kimadan kibala biang pansiang ya tang plastik ha kitay kimadan nagaliang jong ikum kaseng gila karpajur pangi kentu kamtam ya kasorkar lengba katanan jong ka sport pakan paikmat lem kamtam seni ka West Kasihil kenang ba kisamla elekai dan kita kisamla kirang kithe elekai jong ka thain jong ka West Kasihil district kanlong ka ba mentoy na ka benta kalaway ka jong ki samla ki jong i hapo jong ka West Kasihil district por nagaliang jong ikum ka sen ni penkan mau ba hakini kisnem kunadap hapo ka jingalam jong ka MDA haka jingalam jong i Chief Minister Budon Burom jong i ba Konrad Sangma ibalong i Chief Minister haki kisnem kunadap berkunjuk hakini ka kati komentar banagaliang jong i kaseng ilari guru daga jingthok akmat jong i hak bede mandawa na kabenta berpenyo ya ka madan artificial turf hapo West Kasihil tina kaliang jong iku kaseng iberkan mau ba lembaga ni ka kubor ibersngaw si ba pai khmadan ha bade batite ki mat ki bana kaliang jong kaseng mila dawa bat ni kermen ba lembaga ka jing simpia ka jong i insala ban wara ya ni ka artificial turf hapo nongstoin ni hapo West Kasihil district jong i